Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu F1 Krug podcasta. Javljamo se kao inače iz naše predivne karting arene u Zagrebu na Zagrebačkom velesajmu i donosimo vam najavu za sljedeći vikend koji će se voziti od 27. do 29.6. u austrijskim Alpama na Red Bull ringu u Spielbergu. Hoćemo li imati zanimljivu utrku kao što je bila prošle godine, pa će nakon sukoba po prvi put onda do tada između Maxa i Landa Norrisa prvu poziciju ostvoriti George Russell, ili će Mercedes biti jednostavno jak kao što je to pokazao na prošlom vikendu u Kanadi, pa će sam doći do te prve pozicije, a ovi će se boriti možda za drugu i treću, ili možda čak i isključivo za treću, zato što imamo i Antonellija. Da li će Antonelli možda opet završiti na postolju, tek nam sve ostaje za vidjeti. Definitivno što vi mislite o tome pišite u komentarima. Pa tako u petak 27. počinjemo sa prvim slobodnim treningom u 13.30, drugi slobodan trening vozi se u 17 sati, u subotu 28.6. očekuje nas treći slobodni trening u 12.30 i kvalifikacije za samu veliku nagradu Austrije ili utorku u nedjelju su u 16 sati, a sama utrka se vozi 29.6. u nedjelju u 15 sati. Vozi se 71 krug preko relativno kratke 4,3 km izazovno tehničke i relativno brze trkaće staze, svega 10 zavoja i 3 DRS zone. Rekord staze drži Carlos Sainz još iz 2020. sa 1 minutom 5 sekundi i evo moram pogledati 619 stotinki. A koja su naše predviđanja za samu veliku nagradu Austrije? Iskreno, nakon svega što se odvozilo i što smo imali prilike vidjeti od početka same sezone, McLaren, da li ga možemo staviti za favorita, da li je ovo u Kanadi bilo samo jedan off ili bolje rečeno jedan on track za Mercedes, a poslije se opet vraćaju na stare pozicije na kojima su se nalazili prije Kanade. Ne znam, mislim da bi Mercedes mogao sad češće biti u borbi za postolje, iako to nisam predviđao po ona 3 vikenda i nakon onih upgrade-a koje su donijeli, očito nisu našli pravi postavke ili dobru optimalnu postavku za taj upgrade koji su donijeli, pa sad to su definitivno u Kanadi ispravili, a da li će tako nastaviti u Austriji vjerovatno, ali vidit ćemo. Hoće li novi upgrade koje su najavili iz Maranella pomoći nešto Ferrariju i da li će dvojac iz Ferrarija možda se opet moći početi boriti za postolja ove sezone, ne računajući prvu poziciju u sprint utrci Lewisa Hamiltona u Kini, nakon kojeg su imali diskvalifikaciju oba bolida, jedan zbog premale težine, drugi zbog pretjerane potrošnje plenka, odnosno one, nazovimo je, daske ispod bolida. Imamo jedino 2 postolja, odnosno 2 postolja, Charlesa Leclerca i to je to, non stop su u nekakvoj toj borbi od 6. ili bolje rečeno 7. pa do 4. pozicije, i to u velikoj većini slučajeva ili sa drugim Mercedesom ili čak sa Williamsom, kao što smo imali prilike vidjeti u Španjolskoj, tu se u borbu uvukao čak i Sauber, tako da što očekivati. Sljedeća sezona je naša i to je to. Recimo to tako i gotovo. Ne vidim da će Ferrari nešto do kraja godine, osim ako se nešto generalno iz temelja ne promijeni i od nekud ne otkriju nekakav izniman tempo i brzinu u bolidu, što u kvalifikacijama, što u samim utrkama. Ne vidim nekog velikog pomaka sa ovih trenutnih pozicija na koje se sada nalaze i preostaje jedino borba sa Mercedesom za tu drugu poziciju u prvenstvu, a da li će im to uspjeti po ovoj utrci što je Mercedes pokazao u Kanadi, ne znam. Vidit ćemo. Treće je zasigurno, ispod toga ne bi trebali ići, jer iza njih je jedino Max Verstappen, jer ne možemo računati na Red Bull, jer su Noda
jednostavno ne sudjeluje kao niti jedan drugi momčarski kolega Maxa Verstappena u tom bolidu. Ne bih rekao da Red Bull radi bolid za Maxa Verstappena, to svi pričaju, nije stvar da Red Bull je jednostavno napravio bolid koji je iznimno brz, ali da bi bio iznimno brz moraš biti iznimno sposoban, talentiran i jednostavno van ljudskih osobina da bi mogao to izvući iz tog bolida. A ko to najbolje do sada izvlači jedino je Max Verstappen, tako da jednostavno evo. To je to, tu Ferrari ne bi trebao imati problema, mogao bi ostati na toj trećoj poziciji. Definitivno koja su vaša predviđanja i što vi mislite što će se dogoditi u Austriji, pišite nam u komentarima. Ako vam se sviđa što smo imali za riječi, definitivno lajkajte. Ako se niste subscribe-ajte se, molim vas, i iznimno nam to znači za podizanje samog kanala i za rast kontenta koji vam možemo donijeti na sami kanal. Inače, kao što znate, sve što radimo vidjet ćete tu dolje u našoj traci. Do sljedeće epizode koja će vjerojatno biti osvrt same utrke u Austriji i poslije toga najava za Silverstone koji se vozi iza toga. Se vidimo, vama lijepi pozdrav, ostajte nam dobro i do sljedećeg puta.